aduga akhoi army gi suni aduga hojik se Manipur State Police Supreme Court ngasi moina tawhi bisu mo su yamna thank you hani yam ni adu akhoi hojik teamwork se kri gino akhoi lan taw ni teamwork na se hojik taw se ko bige akhoi teamwork hojik taw se akhoi ge peace lai ni ko se ge po se akhoi su lai ni no ji su lai yo akhoi state force lai ni aduga army su lai ni hai po se yam dum hai ge ko the CPF ko noi se gari dum ko release tore chatlo habsiko dum chale khoi di noi gi sports mu ko yaw sak do bin ko di thok bunten khoi hojik problem le do di khoi udre di hojik pause se lambi stage khoi dum hojik driving thing la ko khoi se mi 80 70 di hojik la ne khoi lan to gen la na te adu noi awaba khoi na sudum ta ge yin jage dum la ko yawo khoi na ai dum la ne du mang su hojik wari se le adu ga mutung manaw do hojik thok do ba ko hojik se khoi ge sin raw sin suni metei jin naw sin suni hojik jirabam da khoi wari sa ne ngasi gi khakta wari na te hojik khoi to se ko permanent oina khoi peace oina lai se peaceful ko hojik sin lai se du ga hojik se group ani se da adum hojik class lai ba tar su ko adudi state natraga India government sumoi ki resolve tawni kanna dum tawga leini government digi DC office digi SD office digi kanna tawga leini adudi chapter ama wani khamse adu akhoi gi micham wena akhoi local wena natraga akhoi se public wena leini meetings diko adudi problem bignu akhoi wa sunang wagni habi su lai ba kha le diko le dum ta piye na dum la ko aduga akhoi aren asem Rongmei Nagasingna organization Manipur ki president ni aduga akhoi GS so le ko youth ki wena ko yam nakoi waram mani ko yam numit yam kui lere drivers mayam bu thank you hiding ko number 1 ko so one aliba matam sida drivers mayam na mi mayam praja mayam ni kamakta ki may type pangan naga so all the communities you people have been doing fantastic work since day one of this crisis nakoi wara so public mayam gi Raja mayam ginoi nato na seba to bi gi damakta akoi Rongmei sesong wi tarap gi thank you hiding ko number 1 da highway 37 se maitai gi kuki gi naga gi adu mangate highway 37 se it belongs to all the communities living inside and outside the state ko adugi kana na oiro highway se disturb to bodi akoi Rongmei na sumya yar roi haibasi ko adum khangbiyo hanak tawkibase akoi gi intervention khara tap khare adubu ekona pressure piba yabam khai dum approach dum tv khare adu ngasi ekoi thank you to all the security forces jiribam gi SP Tamilong SP aduga 39 year sio masama yaure aduga CPF ngumboy sio commandant masama yaure atopa ko well wishers miam loina ngasi mateng puraga wari tobira ngasi ayaba purak piba haibase mokoi busu thank you haibu wafam signing ngasi degi dispatch to matamda gari so nakoi pungling nako awa ba ki ba laigano ako Rongmei lam khatani ko khang da bose gari so kara so disturb to bia roi kana na so gari na so disturb to bia roi tawroba ako tumin lai ba ko ako ama bu khana ge ham na taba adu mapham se kadai da no lairi ba lam se kana ge no mapu masak kham thoi ba ko adugi ban haiba economic blockade haiba humba just because of this crisis ko hojik khoi Manipur da irang leiba gi duna maram oiraga akhoi highway harassment se ban to bodi akhoi Rongmei na sumya yar roi adugi nakoi chu kaim su wabi ganu nakoi na noi puning na khani do akhoi lamni highway harassment se pura safe and secure ni security forces 100% lairi wani ngai laite cinta to ngai laite lai ning bam ham layo sak thongraga tum ning bam ham da kam ning bam ham da nakoi ngai na layu bako ya bro do thank you si Manipur ni ekoi highway harassment mi mayam gani aina nangna aduna highway harassment se disturb to biya roi haibani da hojik irang thoi se koi kuki ga komi tai kra ko government ga koi adumba irang leire adubu yaudaba mayam ekoi gumbadi ko wahan biya roi ba ko there are still many people who are not in part of this conflict madu mayam bu disturb to biya roi ba
ꯑꯗꯨ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯗꯤꯁꯇꯔꯕ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯚꯣꯛ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯊꯔꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯃꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯕꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯄꯪꯕ ꯍꯥꯏꯔꯗꯤ ꯃꯤ ꯁꯥꯎꯒꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯡꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯦ ꯀꯣ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯩꯝꯁꯨ ꯀꯤꯒꯅꯨ ꯀꯩꯝꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯋꯥꯒꯅꯨ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯔꯁꯨ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯠꯂꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯃꯣꯏ ꯑꯦꯄꯤꯜ ꯇꯧꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯊꯦꯡꯉꯗꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯊꯥꯗꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯇꯨ ꯀꯔꯟ ꯇꯧꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯣ ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯁꯤ ꯏꯔꯥꯡ ꯊꯣꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯜꯞꯂꯥꯏꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯂꯣꯏ ꯄꯤꯕꯅꯦ ꯋꯥꯆꯦꯞꯇ ꯁꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯂꯥꯜꯂꯒ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯌꯔ ꯑꯦꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯣꯡꯃꯩ CSOꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯐꯥꯎ ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ ꯏꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯕꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯂꯩꯇꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯂꯩꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯨꯝꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯇꯨꯝꯃꯣ ꯃꯝꯃꯁꯨ ꯉꯥꯜꯂꯁꯨꯀꯣ ꯗꯦ ꯑꯦꯟ ꯅꯥꯏꯠ ꯅꯣꯏ ꯆꯠꯅꯤꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯁꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯐꯖꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯣꯏꯍꯟꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯍꯤꯡ ꯆꯠꯇꯕ ꯗꯦ ꯇꯥꯏꯝꯗ ꯆꯠꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯍꯤꯡꯗꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯎꯠꯄꯅꯦꯕ ꯆꯨꯝꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏ ꯑꯍꯤꯡꯁꯨ ꯀꯣ ꯗꯦ ꯇꯥꯏꯝ ꯅꯥꯏꯠ ꯇꯥꯏꯝ ꯕꯣꯠ ꯃꯁꯤ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯁꯦꯐ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯎꯠꯁꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯅꯣꯅꯦ ꯄꯨꯂꯤꯁꯁꯨ ꯍꯥꯏꯒꯦ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯌꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯣꯡꯃꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯌꯦ ꯅꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯤꯒꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯈꯣꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯇꯦꯡ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯥꯏ we are always there for you people who have been serving the people ꯀꯣ ꯑꯁꯨꯛ ꯋꯥꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯏꯅ ꯁꯥꯔꯚ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯀꯅꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯒꯗꯧꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯤꯔꯤꯕꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯨꯅꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯈꯔ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯌꯦꯡꯋꯥꯏꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯤꯖꯅꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ we will help them to understand ꯀꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯊꯣꯛꯑꯣꯏꯅꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯣꯠꯅꯒꯦꯕꯀꯣ